Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni Ken Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Itangazo ryihutirwa buri munyarwanda wese agomba kumenya aho ariho hose kuko iri tangazo riramureba. Itangazo rero riturutse muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo MIFONTRA rirareba buri muntu wese mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Uraza kumenya mbese rino tangazo rishatse kuvuga iki, mbese abanyarwanda basabwa iki muri iki gihe cy'amatora yo gutora umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Icyo ngusabye nyabona nuko wadushigikira ukareba munsi y'aya makuru, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya Ken Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko, turagaruka mu kanya tugubwira byinshi bikubiye muri iri tangazo riturutse muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo MIFONTRA rireba buri muntu wese mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Reka nongere nguhe ikaze rero mukunzi wacu. Iyi ni Ken Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo tugusabye ni ugukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya Ken Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kuko amakuru mashyashya nta handi uzasanga atari hano kuri Ken Radio. Itangazo riturutse muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo MIFONTRA rirareba buri muntu wese mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo MIFONTRA yatangaje ko kuwa 15 na 16 Nyakanga 2024 ari iminsi y'ikiruhuko kubera ko abanyarwanda bazaba bari mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Biteganyijwe ko kuwa mbere tariki ya 15 Nyakanga 2024 abanyarwanda bazitabira amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Uwo munsi rero azaba ari umunsi w'amatora rusange, mu gihe kwa 16 Nyakanga azaba ari umunsi w'amatora y'ibyiciro byihariye. MIFONTRA yakomeje igira iti iyo minsi yombi izaba ari iminsi y'ikiruhuko rusange mu rwego rwo guha abanyarwanda umwanya wo kuzuza inshingano zabo mboneragihugu. Kwa 15 Nyakanga 2024 abanyarwanda bari imbere mu gihugu nibo bazatora Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite 53 baturuka mu mitwe ya politiki itandukanye ndetse n'abigenga. Kuwa kabiri tariki ya 16 Nyakanga ho hazaba amatora y'ibyiciro byihariye birimo abadepite 24 bahagarariye abagore, 2 bahagarariye urubyiruko ndetse n'umwe uhagarariye abantu bafite ubumuga. Ku bijyanye n'ibyiciro byihariye ntabwo abantu bose aribo batora. Itegeko riteganya ko ku cyiciro cy'abagore abagize inteko itora abagize komite nyobozi z'inama y'igihugu y'abagore kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu, abagize inama njyanama z'imirenge igize ifasi itora n'abagize inama njyanama z'uturere tugize intara. Ku ruhande rw'abahagarariye abafite ubumuga hatora komite nyobozi y'inama y'igihugu y'abafite ubumuga kuva ku rwego rw'akarere kugeza ku rwego rw'igihugu, n'abahuzabikorwa b'inama y'abantu bafite ubumuga ku rwego rwa buri murenge, mu gihe ku rubyiruko inteko itora ari abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'igihugu. Kuri ubu abakandida depite ni 589 nibo bazahatanira imyanya 80 mu kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri manda y'imyaka 5. NEC yemeza ko ibyavuye mu matora bizatangazwa by'agateganyo bitarenze tariki 20 Nyakanga, mu gihe ku buryo bwa burundu bizatangazwa bitarenze tariki 27 Nyakanga 2024. Mugire ibihe byiza. Iyi ni Ken Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo tugusabye ni ugukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzajye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya Ken Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi muhahe muronkwe.